Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live karong mga orasa mga kapuso. Mga itaghabig sa mga negosyante din sa Sugbo. Kumusta na sila taliwa ning krisis nga giatubang nato karon gumikan sa COVID-19 labi na sab sa ilang nga mga empleyado. Makauban nato usa sa ilado nga magpapatigayon dinhi sa Sugbo. Giilan ni siya natong 2015 sa CCCI nga Entrepreneur of the Year. Samtang iyang family business giilasab sa Ateneo Family Business Development Center nga usa sa top 10 family businesses dinhi sa nasod. Sikat nga magpapatigayon dinhi sa Sugbo, Mr. Bunny Pahes. Good morning, Sir Bunny. Good morning, Nico. Salamat kay pag-imbitar ninyo nako, ha? Thank you so It's much, an honor sir, to be here. sa pag-grace sa among invitation. Kumusta na, sir, ang atong mga negosyo karong panahon sa COVID-19? Wala, good, Nico. You know, it took my family over 20 years to build our businesses, restaurants, we had a school. Daghan, we have 1,000 employees good before the COVID-19 pag-hit na to, but we had to just para sa tatanan sa karon. So mao gini sakit gid na, and I'm not alone. Everybody is ang negosyo ni karon. So until we go back, we don't know what's going to happen. So it's scary. It's scary also to lose everything possibly because mausab naman gini ang panahon gyud, di ba? Especially many of our businesses are inside the malls. Restaurants ang ato. Yeah. Di ba karon kung mo-open ta, dili bi allow ang dine-in for a while. So we don't know when. So it's a very, very uncertain moment, especially for our employees. Kana mo na itong sitwasyon gud karon ni Nick. Ano mga measures, sir, ga inyong gi-implement sa inyong mga companies, sir, to compensate tako-tako gini nga loss of income, sir? Yeah, well, what happened, Magod, kay, of course, we had to go through what the Dolly was suggesting. We had to pay for all the 13-month pay and vacation leaves and sick leaves. We gave advances and at least help for our employees. But ugat yun siya kayo good. But karon we had to apply the no work, no pay policy. And I'm sure it's most ingunani kay dili man gid tayo ingunani kadako gyud. And so many people are our size or even smaller than us, no? So gahuwat pa man gid ta karon ug unsa gi order gyud sa atong gobyerno gyud kun maka-open na bata. Yun isa yon kay bawa man ta nga wala man gid ta kaagi ingunani nga sitwasyon gyud. So kani mo ni ang challenges nato. Luoy lang gyud ang atong mga kauban kay unsaon man nato pag employ them back kung walay negosyo, no? So kana mo na among gi challenge gyud karon. How many employees do you have all in all, sir, sa inyong chain of company, sir? Yeah, ang amo lang is 1,000, but if you include our franchises all over, including Davao and kaning Bohol and Bacolod, Iloilo, mga 1,500 people. So actually, the bigger you have, ang imong pinakadako na mas lisod karon kay dili biya sayon to generate the kind of income that you were making before. Ang among estimate ra gyud siguro kung makabalik tag-open ani Nick, maybe basig 30% lang sa original volume namo. So importante gyud ang atong mental attitude, ato lang yung i-keep positive ba kay the moment ma-discourage ta, maigo naman gutag maayo. Actually, we're not in the same boat. We're not in the same boat, but we're in the same storm. Ang imong situation, lahi man sa ako. Ang mga dagko gyud kay nga negosyante mas lisod sa niyang ila nya kanang mga gagmay maybe less challenging than the ones that are mid-size, no? So kinahanglan kada usa nato mutan-aw kita sa atong sitwasyon individually. Kunya diha na ka magsugod sa imong creativity, the hard work that you put in, yang imong mga ideas, innovation nimo. So kana mo na akong gi-recommend gyud. And last, importante, if you don't mind, I'll say, go ahead, sir. Kinahanglan gyud ta mga gyud. Kinahanglan ta mga gyud. If you don't mind, I'll share a prayer nga ang akong grandmother taught me a long time ago. No, simple ra gyud kay ni. Tulo ra gyud ka sentences akong si Lola taling nako. Kay naman kay to sa nilarga but nakinumdum gyud ko aning prayer nga iyang gitaught niya nako, no. Prayer is something like this, good. God is with me. God is helping me. God is guiding me. So were you able to receive also mga tabang gikan sa gobyerno, for example sa DOLE para sa inyong mga empleyado, sir? O what is your take on the plan of the government kani mag-offer og mga stimulus packages for different mga sectors nga hilabihan nga naapektuhan, sir, sa kaning krisis nato karon? Although wala gyud maka-qualify ang tanan out of the 920 nga supposed to be qualified sa DOLE, 860 lang ang naka-qualify. So minor lang kay about a week and a half ago, nakadawat silang tanan og 6,000 pesos, no? Kunya doon na pagyud ko na another 6,000 nga coming to them. So a total of 12. So importante kini dako kini tabang. After this, ang worry ani namo is unsay may tabo because
dili pa man ta ka-open. Ang amo mong business is 80% of our business comes from restaurants. Good. So kung di ta ka-open, unsa man nato pagpabalik aning itong mga kauban sa kompanya, no? Of course, ang government stimulus package kana ato sa ning tanawon kay tibaw ka. Well, maybe this will be in the form of loans. Ang bangko sad mutabang nato, but of course you have to be very careful because unsa sa nato pagbayad ani og mo overextended sa kano. So the situation is very, very challenging. Good. It can create a domino effect ba. Everybody's cracking their heads unsaon man ni karon. Dili sayo na, but we request unta the governments, the local government units, gyud me, na ang attitude unta nila is to help businesses reopen. It's not lisuron ta ba. Nagpasalamat lang ko sa city governments nga gi-lift na to ang katuganing mandatory requirements sa rapid antibody test. Sus na concerned gid mi aning tanan gud because grabe to kamahal. Nagpasalamat kami nga naminaw ang atong LGUs without the negosyante unsa na to pagbalik sa ekonomiya, no? Di gyud ta kabalik ani gyud niya kami galisod gyud mi. We don't know when we reopen makaginansya ba ta? Because kung dili ta kaginansya, so unsaon man ni di sa ta kasweldo sa atong mga empleyado, di sa ta kabayad sa atong mga suppliers, di sa ta kabayad sa atong mga loans. So igo tanan gyud. So kanang stimulus package importante kinahanglan tabang sa gobyerno. Although you mentioned na pod kaganiha, sir, pero unsa imong napanglantawan, what will happen sa new normal sa business industry, sir? Kung mo focus lang ko sa restaurant business, pwede gini kalisod kay katuganing una na 100% atong capacity na you can call the good times, dili naman gani gyud to sayon kayo. So could you imagine now if the capacity will be cut into one half? That's one. Secondly, ang mga tao of course will be concerned about social distancing. Kuyawan sila, especially inside the mall. So I mean, those are things that are really grabe gini ka komplikado. Finally, sir, mensahe nimo sa mga empleyado ninyo o sa mga katawhan mismo. You know what, sir, this is an enlightening discussion for me pod kay murag sagad we're common makadungog ta sa side sa mga empleyado, pero this is talagsaon ni sir nga makadungog mi sa habig sab sa mga negosyante. So what would you like to tell your employees pod, sir, o sa public mismo in closing ani nga discussion nato karon? Well, you know, I really think that we should think winning ba. We should not think losing. Importante ang atong attitude has to be positive, kay kung negative atong attitude, wag gyud tay adtuan except failure. So kinahanglan ni kitang tanan maghuna-huna gyud ta as one nation, as one Filipino people to win. So thank you, mao na akong mensahe. Ato gining hinahan magsugod ni sa atong kasing-kasing. Yun ang atong feeling yun of winning. Very well said. Thank you so much for an enlightening discussion this morning. Daghan kayong salamat, Mr. Bunny Pahes.